ma dopo vi ho citare che dici sto di quali sto in gestione le putte giorno ma programma ma se non io fai di ma mo vite da preso con grande Slovenia la tua vicini dove stiamo casa come già adesso dando la reclama solo come te va non so che cosa lama solo una naruda si può fetizzare Svoda, možda je te osjećaj
smanji malo branu, 3-4. Malo svoj fus smanji, moj vokal malo daje u mir, sve. Evo ovako ćemo. Ovako ćemo. Djevojke će reći, vratit će se va... Stani, stani. Stani, stani. Stani. Ne. Ne valja, stani. Znači, djevojke kažu, vratit će se Valter, a muškarci kažu, šta? Idemo, djevojke. Sad. Vi tamo! I vas ne čujemo! Tačno je 11 sati i 55 minuta. Ona ne mogori, zakon na krava neće dugi da se bori, nema
Mikrofoni ako zlomilu probija, mozak dekorira, nisam zorira, čemra se na moment da se će da izborira. Eutanazija, sumnja se razvija, sredija budućnost ili kuda fantazija, dokument tranzija, umet fantazija, da ne nam Evropa nego Afrika Azija. Tenzija razvija se narod uvijek nema, reci izgubile su srećemo na djelima, domaćih se razuje zbog sa tvojih treba, kako i neće kažeš nema ni za jedna, zašto nas su nekoli samo moja vremena, kako ja znam što to mora biti jedna, razumijemo sama sve vrlo prosto, razveo da se la gente ama gente, siempre presente va a luchar. Vuelve la gente ama gente, siempre presente va a luchar. Vuelve la gente ama gente, siempre presente va a luchar. Vuelve la gente ama gente, siempre presente van a luchar. Kondicionira, programa stonira, želim socijalni mir, neko ti tada zvonira, moral demolira, samo izolira, prstom neće maći prije nego implodira. Euroskeptici, zakonjeventici, dok smeju oslobodi, bilo skloni patetici, nisu pametna naroda, na pametni savjeta, a bure bolju supravi da ne bila naroda. Oku slobodi mi svaka si u zraku, dođetamo da stvari napravo u mraku, kada ne skraćaju svi imaju tehnike, savršeno vječno za veće tehnike, zato nam si izreduli samo naša reka, evo nam samo mora biti deka, razumijemo samo sve na prosto, a 90 kada nije 1%. La gente ama gente, siempre presente va a luchar, la gente ama gente, siempre presente va a luchar, la gente ama gente, siempre presente va a luchar, la gente ama gente, siempre presente va a luchar.
osjećaj, teški kino. Aerodromi sletilo više čarter aviona, sastaju se predsjednici našeg regiona. Od crni limuzina se formirala kolona, svi žure da gliserima stoknu grobi. Danas je tema siva ekonomija, gdje se bol izgubi, gdje se loba dobija. Ima kakve bajke od inostrani lobija, teške teme pajme izbliža gastronomija. Od švedskog stola se Josipović i Nikolić polako se pridružuju Bakir i Zedvigović. Od današnjeg sastanka zabolile ih nogice, zašto švedskom stopu pale švedske stolice? Nikolić kaže: naše težnje aspiracije su ulazak u evroatlantske integracije. Josipović kaže: čuj kom pa kužiš, koliko ti je krevet dug, toliko si ih pružiš. a Bakir bi na to samo jednu stvar da doda, samo neki zdravlja. Biće sve Ako Boga, Instala, ako Boga. Žiko Komšić, puni mira, dobio je šika od zvaničnog Alžira. U oblaku dima dok uzima gitaru, kaže: ajde pa da zapjevamo onu našu staru. Ej, onu našu staru. 1, 2, 3 i politika je kurva, ubila je bomba. Džaba svi smo isti, svi smo ista volna. a sve tri delegacije stoji na balkonu u dobroj atmosferi i laganom fazonu. Da li od rakije ili dobrog šita, svima da čuju druga Tita. Da vas pitam drugovi, majku li vam vašu, za kaj ste razjebali lijepu jugu našu. Bratstva i jedinstva, ugasili ste plamen, svi ćete na goli otok, ćete kamen. Nije ni zbog droge, nije kriva roza, sada opet čuju glas Josipa Broza. A zakaj ste se useli, samo malo humora, da vas malo otrgnemo od sastanka i umora. Zasvira harmoniku, razvežimo kravate, za narod ćemo lako, pa koji jebe mate. 1, 2, 3 i Politika je kurva, ubila je bomba. Džaba svi smo isti, svi smo ista govna. Ako sad svi svi smo ista govna.